بس سجیہ چندو بھٹا کھپے آد نعیم شاہ بہ جا بھائی رکشے والے پاسے کرو رکشے والے تو آپ جو کیا ہے شاباد آن بھٹے آئی تھائیں شابہ بھٹا شاباد آہا نعیم شاہ کے نیرے داغ نعیم شاہ شاباد شابہ چندو بھٹا شاباد شابہ جوڑی شاباد آہا باس رہن ناگرہ آسے بٹی آن آئی تھائی بٹی آہا جی اکو ہاریا جی تلی مارنن ہے ساہا جی او بٹی دی آن آئی تھائی بٹی آہا جی اکو ہاریا جی تلی مارنن ہے ساہا جی او بٹی دی آن آئی تھائی بٹی آہا جی اکو ہاریا جی بھائی جی ربندہ تاری نے میرے سی بھٹی نہا کرک سی تھوڑا آ جاوے نا اسے گنگے واقع دن سجوایا شباب بلو بچو شاباز اللہ وسایا شاباز آہا بابا صاحبہ جی توجہ مانو اللہ خان سے آیا اگا پر بچہ لیڈر ٹھیک ہے واہ واہ ٹھیک ہے بھائی ہو گئی جی نانا کھیل ہو گئی جی ہو گئی جی جوڑی بار شمر خان بلوچ شابہ وٹی شابہ بٹی صاحب اللہ اچھے راگ لائی ڈاٹا چاہے ہوئی اللہ راسیہ دے سانے او مار دیوائیے کملیانوں جدہ کوئی نہ محب دمانے اوج تھک پیا ہوں اللہ کر سکتے ہیں ساتھ گتن دردار دی لانے جیڑی دامن نپی ہے شابہ بڑائی شابہ نانا بڑے چلو بڑا دید نار سجدہ نے علاقے دی فرمائش بزرگ دا میلہ جناب پوری تسلی نار بناؤ جی رائے تقریر حسین سدی سے بہت ہو میلے دے منتظر آلہ رائے کھجڑیا جوبی رائے عطا محمد عطاری بھائی عطا رات ٹھیک گزری ہے چلو ٹھیک ہے تیری ٹھیک گزری تو بادشاہ نہیں ٹھیک ہے راس گر پریشان ہے پتہ نہیں کو بگلایا رہ گیا سجدہ مہربانی ڈھوٹی جاج پر کوٹی رائے محمد اسکر ڈھوٹی افیسر پنجاب پولیس حال حاضر ڈھوٹی تھاوہ شاہ لیڈر تمام موجود امان دی آمن ویلکم اور مبلک 200 روپے سلطائی رائے عطا محمد معروف عطانی تمام موجود ملک شمشیر بھی جھوکا سے ملک عبدال ستار بھی جھوکا ہاتھ کے توجہ جی آہا شابہ نور شابہ نور سکھاؤ نور سکھا کرو بلائچو شابہ نور شابہ شابہ ملک ادران شام سجے عطا سے پھٹی ایک کھپے عد ملک سنین ناگرہ اس مہینے دی 17 اور 18 تاریخ با مقام کلیرہ شریف سلانہ اور ادنان بچو کپے کری نہیں او دا کاتی نہیں بچو کپڑ آلا شابہ بھٹی آیا نا بھٹی شابہ بھٹی آیا بھٹی لمبا لکا بھٹی ملک ادنان ہے چھے آ ٹھیک ہے شابہ آوا بھٹی با بھٹی آیا لمبا لکا بھٹی میرے لاغو ایتھے آ دو رات تاریاں وہ گنگا تے کون آج اس تو کال
مال ملتا وتیا اے سائی جان دے وچوں لگیندا ہے سامان جیدا مہربانی راجا زہیرا بھیرو سے چھاک کے خالد ٹاوری دا جوڑی وال مار تصور ملا یہ سجاد ملا ہے رائے زہیرو مہربانی شکریہ اچھے فیصلے سے جاج بڑ کوٹی رائے محمد اسکر ٹوٹی ملک محمد رائے مجوکا رائے عمر حجات ٹوٹی ہیڈ محرر تھانہ مسوجہ جی شابہ جوڑی شابہ اور راجہ چھائیں نیرے لاگو پچھائی چھائیں پلی مار توڑے مار اے بسم اللہ کرا پچھو بیکھے داد 1.5 فٹ کلا شابہ خرا جی وہ چھوڑے جیسا شابہ پیر نیم شاہ صاحب رو پانی دے جی ایک ٹکڑا کرو پایا جی ٹکڑا کرو تو آمن دے چھائیں سکلو آئے چھائیں لگا نہ کر شابہ داؤ شابہ چندو آنا چندو شابہ پیرا چیک کر پیرا شابہ نیم شاہ مرکیرہ تھال گلے بکھر شابہ میرا پیر شابہ لیچو آنا چندو پھٹی آئی چھائی ایا کولی جا آئی چھائی ایا کولی جا زوردار تاریاں شابہ محمد یونس ٹوڑا پوسا شریف کے سجیا شبا بلوچے کھبے عطلہ وسایا بٹی مہربانی رائے عمر حیات ٹوٹی ہے آہا بلوچا بلوچا چھائیں بٹی جی بٹی جی بٹیا شابہ بٹی شابہ زوردار تاریاں ڈھائی ہو گئی جی ملدیا جھکدیا ٹھاندیا پھر ڈھائی ہو گئی جی شابہ بجوری واتے زوردار تاریاں مخدوم صاحب اکٹھی بیٹھے ہیں بھائی ڈھولی ڈھول مار کرو یارا ڈھولی شابہ بڑے صاحب کن مغروب آفتی چمل گئے بڑے چے کھپے شفیق بڑے اگے رائے تنویر و رسن ٹوٹی ٹوٹی صاحب بڑے پکی پیٹی جا دے لیکن کھیت کی تھی سجا بنا کر کٹھے تو ملتا ہے اپنی کمیٹیاں بنائیے ہاتھ توجہ ہے بنائے چاہے آئے چھولے اور بنائے چاہا بھائی چھولے اور بنائے چاہا بھائی بھولے اور بنائے چاہا آسے سکتی ہے کہ آخیر دیکھنا نہیں شابہ بہاری بہار کا فوٹو لازمی نہیں بہار کا رحمان مووی میکر بھیرو شابہ لبنا کتران شابہ کیا بات ہے جیو بنا کتران جیو محمد ڈبے تو پیچھا ٹو بابا جی اے بابا ڈبے دیکھو نا ڈونے نے کھیل دیکھنا نہیں ڈونا پورا ہو کے دنگیا غیرت کا دنگیا غیرت کا شابہ ڈونا کیا بات ہے
सरदार मलिक रहमतुल्लाह खोकर साहब मेहरबानी नाना डोड़ ने तरस्तार दी सरदार मलिक रहमतुल्लाह खोकर साहब भैरो शाबाश खोकर जरादी का खसूसी दामन नाना तनीर का किसान रहत की तनवीर से जुटी खपे अदमार फरीदाबाद नौ शाबाश जुटी आ नौला नौला छुड़े सी नईम शाह मुफ्त कदारे ना निकले पहले पुत्र को हमने पौधे शहर मदीना छोड़ना पौधा करबल डेरे नामने पौधे फूल मुश्ताक जहान नुकाई नहीं औखा वाक्य दीन पे आवे सर सांगा दे क्यों ना हो कुरान सुनावने पौधे शाबाश नईम शाह मर के रथा शाबाश मरे कदानी साहब कहन सिर निसामा ऐतिया शाबा मेरा पीर शाबा हला मेरा पीरा क्या बात है हाँ बिल्कुल जनाब थोड़ा पैसा जाया ना उसी अल्लाह मसाया बट्टी सड़े ठोजिला जाके के सदियात मोमा यूनिस टोड़ा खपियात तो अजमत गुंगा आप तो सचरी मैं कबीर हुसैन ढूंढी से हाथ में को जी आगना है को जी बातें जब बजे जी डोला चेक कर आहा जीरो बट्टी तेरा हटना शाबा बट्टी शाबा शाबा बट्टी शाबा शाबा कोई ना जी कोई ना थोक सिगरी कोई ना जी चेक कर बट्टी में चेक करो हाँ ना गुंगे की नीयत बार गई हो आ ना सिगलू खाइया सिगलू बट्टिया है मेरा जोरदार तालियां फटी वास्ते जोर मत के मन बच्चों जी शाबाश छुट्टी चलिए छुट्टी शाबाश फाइनल शाबा नौल जाग नौल मत आइए शाबा छुट्टी शाबा आहा आना नौल कुर्बानी ते 3000 बार फायदा टकरा
शाबा टूटी शाबा जी जी और रात की काला बड़ी बड़ी हो गया बेस काला ही हो सकती है इतने तो बाबा सही रहा सही टूटी साहब को कि नहीं मारना पिछू बढ़ना है हाँ राजा सही रहा राजा अपनी खेल का है छंग के सजे हाथ बहार मनाई खबे हाथ मने कगड़ा निशान शाबा आहा हरी लटकू जी बराबर शाबा छतरिया शाबा लगा जा आय भाई ना मने कगड़ा तुम की हो तो बदतर मनसा है शाबा राशा को ली नहीं गई जोरदार तालियां हाथ देखने वाला बड़ा की शफीक बनाए गए रसमीर खान सबियात राय तलवीर वाला सा टूटी खबे अनवार फैनबाद नौर बड़े बिच्चू ने देखे लेके मेरी ताड़ी मार शाबा टूटी शाबा हाँ नौलो सच्चा हाथ थे शाबा नीम शाह मर के रहा था दिला बखैर मार गुलाम अबान नौल मार फैम अबान नौल शाबा नौल शाबा नौल 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 जोरदार तालियां मारा नौल का शायद नहीं छोड़े दिया छांग के सदिया तनु बुड्ढा खबे नीम शाह मन के रहा जिला बखैर शाबा नीम शाह मेरा पीर अपना कार्ड बना मेरा पीर तेनू बुड्ढा शाबा नीम शाह आहा वाह भरवाना वाह शाबा चंदू शाबा चंदू शाबा गुंगे दो हैडर फेरे ठीक है गुंगा को अगू करू ही नहीं अल्लाह वसाया गुंगा को अगू करू ही अल्लाह वसाया ना गुंगा आसी बिच्छू खत्म है गुंगा नहर किनारा है मलिक साहब भाई नहर किनारा चलेगी आएगा तुझी सुई फसी खेलेगी गाती असी बसेब दे बने असी इंडिया दे ना अब बस करो भाई चाहिए शाबा भट्टी शाबा अल्लाह वसाया भट्टी साहब बहुत हो जसमीर हमेशा काट तुझे कहना आहा वासमीला बा वो टूटी ने हो सिटाना उठाना अल्लाह टूटी ठीक है मेहरबानी शुक्रिया राय अता मोहम्मद टूटी चीफ कंट्रोलर गिरावट पर्चे में पाकिस्तान हाँ झंडी थोड़ी हलाई करो पीछे जी खतरनाक होने सारा मंसूर साहबा
مقصود آنا ہاں مقصود نمبر کر شالا ماغران بانور ایتھے آبا بھٹا وا لگا بھٹا لگا لگا بھٹا لگا لگا آیا بھٹا آیا بسم اللہ بسم اللہ بھائی زوردار تالیاں دیو بھٹا دی بھائی بھٹے دی بڑی محنت ہے زوردار تالیاں تو بھائی میرا لاتا تو بھائی میرا لاتا بھائی ایک کام کرنا ہے تو ٹانگی چاہیے تو موقع ماری آسم مبین جوید موسیقی مانے گرامی او موٹر سائیکل آنا بہارا آئی تھائی کہنے ہاں بہارا میں نے گوارے صاحب بہار بھی کھیڑ دیکھو ہلو بہار ایتھے آ